Ilahi ya ilahi Rabbi ya Rasulullah ilahi Rabbi ya Rasulullah bila jarujuk daun jimambai bila jarujuk daun jimambai baikat lagi dadayan kain baikat lagi dadayan kain Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Jadi madihin kami mana rasakan kami nang tidak lupa ini mau ucapakan hendak nang mamadahi apian sabarataan nang ada di sini alalaki bebinian tadi ulun pamula ada mengucap salam kepada ibu bapak di muka nang bependiran jadi nang lamun kawa salam kami dijawab pakan amaran menjawab salam suatu kewajiban biar nang dalam hati kada usah langsung ucapan istilah topang kata kada usah benyaringan jadi nang lawan pian nang ada di mana haja nang begenaan pastinya salam kami hari ini dijawab bahkan jadi bang salam ulun mambulikiakan assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Terima kasih banyak lawan tian bertaan nang mana salam kami sudah menjawabkan kita berdoa ini seberataan berkat nang tadi kita ini mau ucap salam mudahan berataan panjang umur sehat badan mudahan hidup kita diberi keberkahan mudahan berataan selalu salamatan lah salamatan jadi pemula ulun mau ucapakan tadi nang ini salam sudah ulun bawakan jadi kami madihin hendak menarusakan terlebih dahulu ulun mau ucapakan ini segala puji bagi Allah dahulu kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak lupa ketinggalan
Jadi kita bersyukur pulang sabarataan, berkat tenang hari ini kita pastinya kawan yang bertemuan. Pada hari Minggu acara pengantinan Saidatul Jannah biniannya Bangaran dan Muhammad Ruslani lalakiannya Bangaran. Jadi kita hari ini di sini bertemuan di desa Betu Bini kecamatan Nang Padang Betung ulun dipadahakan. Jadi alhamdulillah kawan yang bertemuan, walaupun hari ini cuacanya hendak hujan, sudah nang ini titik istilah berintisan. Jadi kita berdoa aja nang sabarataan, mudahan ini hujan kada jadi diturunkan. Mudahan hujan bilanya hujan juga, mudahan hujan ini membawa keberkahan. Mudahan pulang berdoa sabarataan, mudahan nih acara nang ini dilancarkan, mudahan nih acara diberi keberkahan, lah keberkahan. Jadi mandihin kami mana rusakan, sudah pang tadi ulun nang mau ucapakan. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapakan kepada ibu bapak nang pian hanya datangan. Jadi nang hari ini itu nang lawan pian pastinya selamat datang, selamat hari ini juga kita bertemuan. Kami tak lupa langsung mengenalkan kami dari negara kecamatan Daha Utara, desa kami Paharangan. Kita nang kabupaten Pak Ainang sama aja di sini nang di kandangan itu pangarannya Hulu Sungai Selatan. Jadi nang lawan pian kita nang sama aja nang ini sapada tuan. Jadi nang lawan pian bapak ibu berataan, lawan tuan rumah kami mau ucapakan pastinya tupang sidin lawan kami nang mau undang. Sudah lawas benar lebih berbulan-bulan. Jadi alhamdulillah Pak Ainang hari ini kami kawa bertemuan, jua nang hari ini kawa mengabulakan hajat tuan rumah nang sudah lawas mau undang. Jadi alhamdulillah kami mau ucapakan. Jadi nang awal datang kami disambut makanan, jadi nang songsong benar kami tadi cilai makanan. Jadi terima kasih banyak nang lawan pian, nang manukarakan minyak insit acil nang di hadapan. Cilai terima kasih pastinya lawan pian. Padahal listrik kami dicucuk nang tuh di listrik, cuman listriknya kada tahan karena nih pangwatnya acilai kati tinggian. Jadi nang lawan pian kami memadahakan, padahal tuan rumah tadi ada memadahakan. Ujar kilometer kami 1300 bilang nyaring mengumumkan. Jadi nang lawan pian 1300 jelas buih kada tahan karena gingsit kami 5000 kemampuan. Jadi alhamdulillah ini tuh panggingsit pian hakun maisiakan. Jadi nang tuan rumah kami terima kasih banyak lawan lampian. Uma kami ramin bisa dia akan payung itu nang anti hujan. Jadi nih payungnya bila pian menjulungi jangan alang-alang paman. Kainan nih pang payung kita boleh gesan karuman. Alah karuman. Jadi pang kami di sini mana rusakan. Jadi nang lawan pian kami melanjutkan.
Jadi nih arinya Pak ay nang moro hujan, mudahan nih hari nih kada nang jadi hujan, sehingga nih acara kita nang dilancarkan. 15 menit lagi umai jam 10-an, kita bang tadi sudah dipadahkan. Karena nih acara diberi 2 bagian, imbah nang bemadihin hanyar begegepingan, jadi nang lawan pian ulun nita salah hari ini mau ucapakan. Jadi imbah ini pai buai hendak bagi pang, padahal bagus benar lamun nang gendang gipang umpat dipukulakan, supaya bemadihin kita kolaborasi angkat kesenian. Jadi nang lawan pian nang bebuhan gipang, kami nang mendoakan mudahan buhan pian pastinya sabarataan. Itu nang panjang umur selalu sehat badan, rajeki buhan pian itu dilancarkan, mudahan berataan selalu dalam lindungan, dalam lindungan. Jadi bang kami terus nang melanjuti kepada bapak ibu pulang nang ada di sini. Kami nang bemadihin itu nang tu 2 kali, nang ini pamulaan sakadar perkenalan lawan pian hari ini. Jadi nang tuan rumah nang ada di muka sini, jadi nang lawan pian pulang kami mamadahi. Pian sungsung benar banyu nang maandaki, liwar nang banyak benar ulun lihat tuh di sini. Cuman banyu tunggal wadainya kada lagi, jadi nang lawan pian itu nang puai wadai lamun kawa dibuati. Juang ini banyu menjulung kada taniate, lantaran pangcangkirnya ada di sini. Jadi kami bingung cilai nang dalam hati, pian menjulung ini kikira umai gesan andakan di muka sini. Jadi nang to di rumah bilanya ada cangkir alabihan pang beisi. Itu nang banyu ngapa coba pang pian lihati, umma banyu teh masih panas tuh pang lagi. Jadi nang lawan pian bujur ini acara harinya pinamuro kada tapi tapan nasi, cuman tatap bepalohan karena kipas angin cilai kada di sini. Tapi nang kada apa tetap aja bemadihin kami nang melanjuti. Jadi kami ucapkan lawan pian nang di sini, khususnya berataan warga nang Batu Bini. Kita berdoa umai langsung hari ini, mudahan buhan pian sakampungan tuh di sini. Kami berdoa lawan pian berataan, mudahan kampung pian kampung Bini ni Bangaran, mudahan ini kampung umai nang Batu Bini selalu nang pastinya diberi keberkahan. Mudahan ini kampung selalu tupang aman, mudahan pang terhindar itu nang dari bala musibah apapun jua, mudahan dijauhkan. Mudahan nih pang kampung masyarakatnya bagawi parajakian, parajakian. Jadi bang kami terus nang melanjuti kepada bapak ibu pulang nang ada di sini. Lawan acil nang ada pian berdiri, bangai tak banyak nang anom coba pian liati. Jadi nang lawan pian bila ada jer nang hakon ngini payung mamingkote, kahina bang berapa bang pian hendak memberi. Kasihan kami ramin payung manguti sorangan, jadi nang nipang kami terus melanjutkan lawan tuh bang paman anang ada di hadapan, nang ini wadai pangantin ada di
dihirisakan cuman sadikitannya kada mayo sarumbungan. Terima kasih ulun hanya begayan mudahan bu pian selalu nang sehat badan jadi nang lawan ibu berjalan nang kecepatan ada lagi wadai tapi umai kalembetan sawat bang kami mengudi lawan sempian tetap terima kasih kami mau ucapakan nang ini wadai ngapa kada saling sasirisan tapi nang kada apa-apa kami nang ini bu tetap aja hakun memakan kepada pengantin baru nang ada di Palaminan Sayyidatul Jannah dan Muhammad Ruslani nang ini bang-bangaran jadi nang lawan pengantin nang ada di Palaminan mataku rihing pengantin nang kahimungan jadi lawan pengantin kami nama madahakan pada nang malam ini pian nang malam senayan jadi nang lawan pian itu nang sunnah rasul pastinya menjelenakan kepada tuh nang laki jangan lagi susupanan jadi nang lawan pian apabila malam ini kainah hendak tuh pastinya leh nang sunnah rasul jer ulun dijelenakan jadi nang lawan nang laki kada usah asaan karena pangamintuha paham saberetaan walaupun malam ini di rumah nang beguyangan ala beguyangan jadi bang kami terus melanjutkan jadi nang lawan pian nang ini saberataan kita nih berjumpa di sini nang bertemuan jadi nang lawan pian kami nang memadahakan kami bermadihin dua kali memainakan nang ini nang pemula sekadar nang perkenalan kaina nang kedua pulang dilanjutakan jadi nang lawan pian tampulo hari ini pian nang tak kumpulan baik nang di kiri atau pian nang di kanan baik nang laki-laki atau nang bebinian jadi nang lawan pian kami mau ucapakan kita nang hari ini berdoa saberataan agasan pengantin nang di Palaminan mudahan tuh pengantin panjang umur sehat badan mudahan pengantin rezeki dilancarkan nang apa usaha pengantin diberi keberkahan mudahan pengantin hajatnya dikabulkan mudahan tuh nang laki malam ini dikuatakan sehingga nang bini bulan Rajab betianan mudahan pengantin nyaruhui rahayu mudahan tuntung pandang mudahan pengantin inya bang menjadi keluarga sakinah dan juga tu mawadah dan juga tu warahmah kita mendoakan mudahan pengantin selalu dalam lindungan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan lah terpisahkan jadi bang kami terus melanjutkan jadi nang lawan pian di sini saberataan pinanya bemadihin kita nang kada lewas pemula memainakan karena nih bang paai kami nang nih bagilir lawan gipang nang abda sebelah kanan jadi nang lawan pian kami memadahakan ujar nang panitia pengantin nang beusungan jadi nang tutang kami satu mat lagi ampihan hendak kami memakan wadai nang di hadapan ngini dua piring mayu ai sarumbungan jadi nang lawan pian kami menarusakan ngini 10 menit lagi nang ni berjalan jadi nang tidak lupa kami menghimbau pian nang ada tuh di sini pastinya saberataan
Tampulubuhan pian ada nang kasinian. Kita berdoa pastinya sabartaan. Bila ulun berdoa di mana aja bagana asal nang mendangarakan. Kain abang pian amin mau ucapakan. Jadi bang doa ulun mau ucapakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan kita nang panjang umur, mudahan selalu sehat, mudahan berataan kita nih rejeki paai buai meningkat, mudahan berataan kita nang kabul hajat, mudahan nih nang bujang kami babini capat, mudahan berataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan kita ini nang pastinya terhindar paai buai dari hal-hal nang jahat. Mudahan berataan iman kita kuat. Mudahan kita berataan selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. Laka akhirat jadi bang kami terus melanjutkan. Jadi paai buai nang ada di hadapan, lawan ading-ading nang lato tuh di tangan. Mulai awal tadi merasa kamu ya kan, cuman inya rame di situ kebahagiaan. Jadi nang wan ading-ading kakak mendoakan, mudahan buhan pian selalu disehatakan. Mama lawan abah begawi parajakian, mudahan ading-ading sekolah pendapatan, mudahan buhan pian sukses ke masa depan. Lah masa depan jadi bang kami terus melanjutkan kepada ading-ading. Mungkin dingai ari sudah nang turun hujan, jadi nang lawan pian lamun kawa benaungan. Ngalih nang dingai kalau buhan pian begeringan, karena dingai isok sekolah turunan. Karena tuh hari ini hari Minggu nang liburan. Jadi bang Aceh nang apa dibisiki pian, jadi nang lawan pian membisiki salah sasaran. Pian membisiki lawan panitia rombongan. Jadi bang kami di sini mau ucapakan, tadi ngini Acil minta diumumkan kepada bapak ibu jangan holo bulikan, karena ujar bakso masih ada nang dimakan. Oh masalah maksud holo nang lawan pian, habis pian juga cilai nang membisiki hari ini salah sasaran. Jaka membisiki ulun paham nang maksud pian, jadi nang lawan Acil tadi memadahkan, imbah bemadihin bakso dihidangakan. Jadi nang tupin hanya kami nang bemadihin, kada lagi tupang lawas di sini hendak ampihan. Jadi nang lawan bapak ibu sabarataan, ulun tidak lupa hari ini mau ucapakan, ulun nang mewakili di sini nang sarombongan. Ini rombongan kami Nurul Patah diberi ngaran, paai rombongan kami bilang banyak nang bujangan, hanyar nang berdua nang sudah bebinian. Panitia rombongan ini ulun ucapkan kepada bapak polisi nang pian hanyar datang. Lalu bang kami lawan pian mendoakan, pinanya sidin datang hanya berdua orang. Jadi nang lawan bapak ulun mendoakan, ulun nang tidak lupa hari ini mau ucapakan, mudahan bang bapak nang itu bapak polisi panjang umur sehat badan, mudahan pak pian di mana aja bagana selalu dalam lindungan dunia wan akhirat. Pak polisi salamatan lah salamatan jadi bang
kami terus melanjutkan, jadi bamadihin ulun menarusakan. Jadi di muka kainang di hadapan, pinanya hendak bulik kainang imbah makan. Jadi nang lawan kai kami mendoakan, mudahan kai panjang umur sehat badan, mudahan kai selalu dalam lindungan, mudahan lawan kami kawa pulang betemuan. Jadi tak lupa ulun melihat nih jam, jadi jam 10 sudah parak nang di tangan, kurang nih semenit ulun melihat takkan. Nah pas jam 10 sudah nang bertepatan, jadi nang tidak lupa sesuai tadi paman ada memadahkan, tuyat pamannya nang sidin bebukahan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan, ujar nang imbah ini gipang dimainakan. Jadi nang tidak lupa kepada bapak ibu nang ini sabarataan, kami nang bamadihin buai sekali lagi apabila hendak ampihan. Ane wadai mari ada ditukarakan, lalu terima kasih pamanlah lawan pian. Jadi nang lawan pian ulun memadahkan, kita bang buai tadi sudah berdoa gesantu pangantin nang ada di palaminan. Mama ngamira ibu hakun behujan-hujan, kalau pina gering buai nang malam ini pian nang kada kawa malayani lagi pian. Jadi nang lawan ibu kami mendoakan, mudahan panjang umur kawa pulang betemuan. Amin. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan, kita berdoa tampulo turun hujan, mudahan ini hujan membawa keberkahan, mudahan pang rejeki deres nang kaya hujan. Amin. Nang kaya hujan jadi bang kami terus melanjutkan, jadi jam 10 sudah nang bertepatan, kepada amang nang lalu di hadapan, capati membawa bakso harau bakwah banyu hujan. Jadi bang ulun terus melanjutkan, kita madihin buai nang ni satu mat lagi pang ampihan, karena ini sudah paai nang turun hujan, jua nang itu tadi ada memadahkan, hujar jam 10 kain abang gipang hendak dimainakan, kikira sampai di sini ulun bemadihinan, kaina insya Allah pulang dilanjutkan kepada bapak ibu di mana aja berdiam. Jadi tak lupa kami mau ucapakan, tadi desan pangantin ulun sudah mamadahi, jadi panganasihat sekali lagi dibuati kepada tu pangantin mungkin nang mandangari. Jadi nang malam senayan pangantinai malam ini, itu istilah kata ajar orang sunnah nabi. Jadi desan pangantin ulun nang mamadahi, pabilanya sampian hendak membunuh Yahudi, bila lawan bini pulang dipinan duwe, bila nang cilai bini nang tu pina lamak nang awak pina beisi, bila hendak membebem kada usah dilepiki, bila bini kurus lakas-lakas dilepiki, belakangnya banyak tulang sakit buai manahane. Jadi tak lupa kami mau ucapakan, membawa bakso liwar kada sing sandelan. Jadi manai bakso pabila gesan kami nyaman pang hendak memakan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan, mungkin membawa pantun ulun nang panutupan, tapi sebelumnya ulun mau ucapakan, ulun meminta rela minta maaf lawan pian, bila dalam madihin terjadi kesalahan lebih atau kurang atau kata-kata nang mau
ulah sampian dalam hati kada nyaman. Nang jelasnya ulun hanya begegayaan, niat tujuan ulun menghibur buhan pian. Ayo bang bunyi terbang jangan dicapati ikam, kada tahu ngini kawan kujul-kujul sawangan. Jadi bang kami terus melanjutkan, kami tak lupa ini mau ucapkan. Kita berdoa sudah sabarataan, jadi nang minta maaf sudah jual lawan sampian. Terima kasih lawan acil hari ini, karena panginik bakso kadede dikuahi. Kikira benyute kuahnya hari ini, liwar bang ibu lawan kita purun sekali. Bang aing ini bakso benyute dibuete, jadi nang lawan pian tetap kami ucapi terima kasih banyak bulah nang hari ini. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, ulun membawa pantun nang ini nang panutupan. Bila jarujo kecilai daun jimampai, ada paikat laki ini dadayan kain. Apabila jodoh hari ini tupang sampai menjelang ini hari pengantin. Si 45 ini kuriding patah, ada patah sabila hendaknya dihiga kaca. Kami sarumbungan hari ini bang berdoa, mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah, mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Bila semangka itu manis rasanya, bila nang hendak banyak datangi ke negara. Lalu hari ini kami hendak berdoa, mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Jadi pengantin liwar senang muhanya, karena malam ini pengantin pacang berdua. Jadi pengantin kami mau ucap pula, mudahan malam ini tenang tuh tentunya. Jadi pengantin kami nang mau ucapi, kami bemadihin mungkin sampai di sini. Jadi nang lawan pian ini sabarataan, ngapa ujar acil cilai kadang-kadang ngakan, karena cilai kami parak nih sapikar nang apa jar acil tadi. Jadi bang acil sudah nang mamadehi, ujar mamakan bakso ke rumah tuh manunti. Jadi ni madihin ulun cilai tajapati, karena hendak ampihan sudah nang hari ini. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan, ulun meminta rela minta maaf lawan pian. Kalau bang ada kaina sumur di ladang, boleh itu kaina kami menumpang mandi. Mudahan kita berataan umur panjang, sehingga pangkaina kawa bertemuan lagi. Hendak besatop kami hendak bertahan, karena ujar bakso sudah dikuahiakan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, banyak meminta rela minta maaf lawan pian. Lalu terakhir ulun mau ucapakan, wassalamualaikum ulun nang mengakhirkan. Ilahi terbang bersama